Umuvugizi wa polisi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yatangaje ko abanyamahanga babiri bagaragaye mu rugomo bakubita umumotari bamaze gutabwa muri yombi. Ni ibikorwa byabereye ku Gisozi ahazwi nka Gasave. Amashusho yashyizwe hanze agaragaza ko aba banyamahanga bashyamiranaga n'umumotari ndetse hari naho basa n'abari kumukubita. Babiri muri abo bafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kimironko mu gihe hagitegerejwe umwanzuro ugomba kubafatirwa. Mu kiganiro kigufi SP Rutikanga yavuze ko nyuma yo kubafata bakabata muri yombi hari izindi nzego zizafata umwanzuro kuri abo banyeshuri b'Abanya Sudani y'Epfo. Ati abagize uruhare muri uru rugomo bamaze gufatwa bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kimironko kugira ngo bafatirwe imyanzuro ikwiriye. Bafashe babiri babigaragayemo barimo bigwaho kugira ngo bafatirwe imyanzuro, kandi abafata imyanzuro ntabwo ari polisi ni izindi nzego. Mu byemezo bishobora gufatwa harimo kuba basubizwa iwabo, kuba baburanishwa bakanahanwa n'amategeko y'u Rwanda badasubijwe iwabo, no kuba baburanishwa bakanakatirwa kandi bakanasubizwa iwabo. SP Boniface Rutikanga yagaragaje ko inzego z'igihugu ziri maso kandi zizakomeza gukurikirana abakora ibyaha, baba ari abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bari mu Rwanda. Yerekanye ko gukurikirana ibikorwa by'urugomo bikunze kuvugwa ku banyamahanga bari mu Rwanda, by'umwihariko abo muri Sudani y'Epfo, ari ibintu byashyizwemo imbaraga bitandukanye n'uko abaturage bavuga ko bishobora kuba byarabananiye cyangwa se byarananiranye. SP Boniface Rutikanga ati bariya ni abantu barimo hano mu Rwanda kubwo kwiga. Inzego z'ubuyobozi z'igihugu ziri gukora akazi, ntabwo ari ikintu cyananiranye nk'uko bamwe babivuga. Iyo urugomo barukoze barakurikiranwa, kandi kugira ngo umuntu akore urugomo cyangwa rwane ntabwo aba ari ikintu ateguza ngo ukiburizemo. Yakomeje ati kimwe n'undi muturarwanda uwo ari we wese yaba akoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, icyo kwiba, ubujura, icyo guhohotera undi, arahanwa mu buryo bukurikije amategeko, yaba ari umunyamahanga cyangwa se umunyarwanda. Umunyamahanga we haba hafatwa n'icyemezo cy'uko ashobora gusubizwa iwabo, kandi birakorwa. Muri Kamena mu 2025 polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 12 ashize abanyamahanga 64 basubijwe iwabo kubera ibyaha byo gukubita no gukomeretsa, mu gihe abarenga 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye. Ibikorwa by'urugomo mu banyamahanga bikunze kuvugwa ku banyeshuri baturuka mu bihugu nka Sudani y'Epfo ndetse n'abandi birirwa mu Rwanda, ugasanga barangwa n'ibikorwa birimo ubusinzi, gukubita cyangwa gukomeretsa ndetse n'ubujura. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byafunguye amarembo ku bashaka kurugana baba baje kurushoramo imari cyangwa se abaruvomamo ubumenyi. Kugeza muri aka kanya rero polisi yataye abanyamahanga babiri bagaragaye mu rugomo muri yombi. Iyi ni NBE Zoom, njye nitwa Sana. Mwibuke like, subscribe ndetse na comment kugira dukomeze tubane n'andi makuru araza gukurikira. Ciao ciao, hasta la vista.